clear tute chi bai ule kan channel men lo clear sak ve thina wangin in chunga kan lo me Russia ram doctor thawkna lama thiam bikna nei virologist doctor chu vaccine an siam chu awang khan abang ani oma hnawhsarum vaccine ti hming atan vuah hial ani he vaccine siam chhuah dan hian damdawi lama thil kalphung le nihphung pangngai zawng a bawh che fai vek ti asoi ani Russia ram hi novel coronavirus in vena damdawi siam chuak thei masaber khovela ani tangei maya mase khovel puma damdawi lama thiamna le hriatna rial nei medical experts tele health agencies te chuan an damdawi siam chuah hian a hmin thei tlat lo mai ni a chan po he Russian vaccine himna chung chang te a that tok lo dana te an lunga dum thei ngang lo aniang Russian vaccine mingatan Sputnik V anti Moscow khopuya Gamaleya Institute le Russian Defense Ministry tangdunina an siam ani a he vaccine chung chang rin hlel om le in nial na ti chuak tu ber chu he vaccine hi World Health Organization in a en dik le a bel chian sak ala phal lo he ni chu tiang ania wang chuan he Russian vaccine hi tuna hian man mai thei tura chum min ala ni talova mi hring chunga en china dan fam kim ala zo chuak lo tlat mai ni khovel ram ranga medical expert te chuan an en chin dan le asiam mang le an en chin dan konga rin le na lian tak an neya hemi wang hian Russia ram chung ngeya an doctor thiam chuan he vaccine FINFIAH lo an tested vaccine wang hian ani na ta ahna ata aban pha ta hlol mai ni medical report sina soidanin Russia's top respiratory doctor Professor Alexander Chuchalin chu Russian Health Ministry atangin abanga aban chan hi he vaccine Sputnik V hian damdawi siam chuana konga akong zo tur zo lovin thil nihphung abo chiat fai vek wang ani ome heiba ka hian Professor Alexander chuan he vaccine hi ani tur ang alani phak lawa wangin khovela coronavirus vaccine masaber hi a himna chung changa registration hi ti khotlaya dan atum ti asoyani hetianga adan theilo wang hian Ethics Council of the Russian Health Ministry atangin abang ta ani Russia rama chuap not na lam thiam chuan vor top pulmonologist point soisel fova chungte chu Professor Alexander Ginsburg Director of the Gamaleya Research Center le Professor Sergei Borisevich Russia's leading expert in virology te hian ni heng scientist te hi vaccine Sputnik V siam na tura tho lok takan ni ti thu Professor Alexander Chuchalin chuan soya ani hian hnawhsarum le man mo taka vaccine siam chuk chuan medical ethics akal tlatani atiani Daily Mail chanchin buin report a zia danin Professor Chuchalin hian he vaccine siam tu te hne na hian a himna safety norms chungchang anti chua thil hriat chian du pani anei thua soya Russian Federation legislation le the international scientific community pompuina te in nei to em ateu lawani melani heng hian an la pompui lo wangin na hian akong zo tur ala zo zo lova chu wangin damdawi lama dan tha ethical principles of medicine anti mai hi zaom tak ani a chu dan tha zaom tak chu bo chiatani atiani ani le Russia vaccine hian advanced stage trials apal tlang ta em Russia hian he an vaccine siama hian a hau tak le boi thak ber phase 3 kan ti mai thin human trial test kha apal tlang ve angaya chuta chuan volunteer sangtam tak hne na he damdawi that dan le a that lo na lam zawng ngong anei dan te mi hring taksa natna do thei danin alo don son dan te ne na in milem ti te FINFIAH tul don ani Russia ram President Putin a fanu pakhat zok voini chiuna tan he damdawi Sputnik V hi manani chuan Philippine ram President Rodrigo Duterte chuan Sputnik V manga in chiu ve nge ya du thu asoya tunkar thotan ni khan thuthar the dar tu te ma a thu soin he vaccine hi alo thlen chuan a en chin na turin van tlang mu tura chiu masak berni kangam sak mai atiani thudang soile ti omle bok chu Russia hian hemi chungchang a hian thuziak scientific article
mi puite mu le chiar thei turin ala chhop chuak lo bokani vaccine hi covid-19 natna hrik ti try dar avak tuani thei Russian expert chuan soyani Russia ram virologist lar le head of infectious diseases Vector Institute lo ni to Alexander Cheparnov chuan he vaccine himna chungchang hi angai poimo a ngai tu om tak ania a hlo om thei dan chu novel coronavirus the dar na man ro thatak ani thei ati hial mai ni a soizel dan chuan vaccine dik lo le him lo chuan hri a bel cha chiam theya chu nat na Thenkhat a FINFIAH na kan hmu to a novel coronavirus ngei po hi chu tiang chu ani thei ani he vaccine a hian eng ang nat na do thei na immunoglobulin nge om ti chiang taka hriat atula zep chi hi ani lo hrim ti thua soyani ti chuan Russia vaccine Sputnik V hi hetiang din munani le mek lai hian khothlang ram lam siam vaccine human test paltlang fekero an pei harlutuk to lo mai theiani tunin than lo om tura atlang pui thua Donald Trump vote thei tur America rama kau ran lian zual deuh tele America rama kau ran lian zual deuh hantar lang le ila Roman Catholic noi zaruk somriat pasari singriat sang thum zani le som panga an oma Methodist hi Mizoram Presbyterian hi Calvinistic Methodist ti anivetina hemi Methodist hianin member noi som sari pariat le sing thum chuang anaya Evangelical Lutheran Church hian member noi som thum pariat le sing ruk sang thum chuang anaya Episcopal Church of America hian member noi som pariat le sing kwa le sang le chuang anaya Presbyterian hian member noi som panga le sing sari sang ni chuang nein Baptist hian member noi som pathum chuang anei ve bokani heng hi alian zual member nga zual deuh kanan tar lang ani bermaya noi nga noi rukvel nei khu antam em maya Christian anin chal na ber masi Christian anga kan en lem lo LSD anti mai Mormon ringut pokhi noi som nga chuang an oma Jehovah Witness ho mun pui berni in noi tam takan om boka Salvation Army te po UK a in US a hen an tam dai to zo kani ti chuan tun hnai maya Jerusalem lam in rem na chungchang nen khan ain kai noi zom dan te hi thlir kwal thuak le elak Tel Aviv le Jerusalem khopuya juda om zong ain New York khopuya juda om hi an tam zok an ti thina asap tong takin American Jews antia Democratic Party mi le sa deuh vegan ni achan chu PM nam an ni ve thova thiang zau party an bo te po anga sani som pan hi in khan khan Obama hian juda vote za som sari pariat lai maya mua sani som paruk in khana Hillary Clinton khan za som sari vel amu ve a Donald Trump chon za som ni chu juda vote he lo muani boy an nei lai Abraham Lincoln hun lai atang to khan America khwan an lo in beng bel to a jeans ke kor muchuak tu pa hi juda pa ani ti an soi thina ni Hollywood star le hlaphu thiam zai thiam lar ber ba ka scientist Merrill ber te khu juda anni tero zep tlat chuang lovila nikum masa luka literature Nobel Prize dong tu Bob Dylan pu kha juda pachal ani kha America hian juda mi noi som nga le pasari le sing khat vel an oma chu tani a vote nei engzat nge om phei chu kan thchiang che lo mai theya mase electoral college vote som pathum ngot khu an thunun thei tatani ole khir tu zong te kan channel in lo khir thina wanin in chunga lom thu kan soye